Africa. The problem is your corrupt leaders. China is not going to colonize. Source production to China, and then you say China is the carbon polluter. China's producing your buckets. China's سلام تخطاتنا channel كما تكونوا سنايك تكونوا نايوتر من نيوتيو أبدا فيديو زيا أبدا وانزي أزارة بعرس تقيد زلو نسدما أمونغو تشاينا أمريكان زود إزمة زلو وددر نبزل على براخة ديبلو الزدما حلفنا CIA نا أمريكا أبز غربا نتبوش تاوس اللي يزقو حليفو أب حدا عبي متسهيت متيو بزعبا تشاينا زقرم زربات زاري بلو الزدما سلياو حبريتان دقموز أم أمريكا تقاقيوم كم زي كونون انتهي علامات زبل دمان عالمنا قرب بالوالو امريكان تشاينا نتفاننا خمزلو انرلنا از حجبت يحمزلو CIA دما فولوج انفر ناب تشاينا ترايزو تكر عبد ديبارتمنت كم زخفتسي نعلم حبيرلو منتهي محبار زدلي سلياو سراح كلتين حتى كسلاليا خمس غلا سلازم بستفل عليه من قد كرينا لعلو كل دما بريزنت سياسه زكنتات زين عم سانا بخمي انتهي صلوا كل وخل عالمنا نحجي يغن زغزل أنا تتعزبتون كرينا سلازي let's start China زعبا China معرباو ميديا زقبرو زلو propaganda كابي زبقس انتهيت علاماون نارانا يخن كيدنا let's start with these three experts مجمريا بزعبا زكوناتات كزارو نسمع Mr. Burns repeatedly mentions China in the مجمريا لايك قبرو support قبرو نزي channel دما دقفكم اي تقوارو نابلكو نابتار سناتينا زا فيديو زيا بزح كيلاتات زاربوا يخن ري لازي بخل من قد كنريا كنفتنينا أمريكاويان تشايناويان بخل من قدي ناي تشاينا ترايكن وسيدا يكون أمريكاويان كان تايبل بزعبا كنا تتزب خميري وغنرينا. The article stating that China remains the only U.S. rival with both the intent and possibly the power to do so. Mr. Gao, that is the premise of the U.S.-China strategy under the Biden administration. Is there something wrong with it? Absolutely. I think Mr. Burns, the CIA and the US government are completely misguided in how to read China. It is true that China's economic development is still pushing ahead. And I would say around 2030, the overall size of the Chinese economy measured by official exchange rate will surpass that of the United States. This is inevitable. On the other hand, China is perfectly happy just to... سنتايز بالزلو بحفشا أمريكا قبل السياي قبل تشاينا اتقطلو زلا جيجايو تي بوليسي معناته نتشاينا يفتوا يسلوا ابز عالم الله كتعبد مايا يبلالو لانه كله جن امريكا بوقع كمزيلا نايسليا وحبريتا اب عالم ملوكم ببوزخل عالم ديكون سكيلا تاب زنبو مصهت زور زلوسي ازي رعد مفتاريو ميس جايد يو قال له خلقه تخكلنيا مسمر زي حزي اتحساسمان اكايدانيو تشاينا دما اكو عينت هلخ ايكونت نزلا معرباو ميديا ينابكم وكوزاز زلزلو زتن بزربا يزرب زلو بزحت كيلاتاتون نوعيهم زدقمو live in peace with the United States, your God for you, my God for me, and we are not going out there to challenge whatever the United States is. However, the United States seems very eager to view China in a hostile manner and claiming that the rise of China constitutes a threat to the United States. Come on, China will continue to rise, and you have to live with that fact. Now, on the other hand, the fact that Mr. Burns reveals that the United States is doubling the size of the China operation within the CIA, allocating more funds, hiring more people, is either a bluffing or an open challenge to China. And this will only strengthen China's confidence and the resources to deal with these espionage activities. So, بتقال من قد ما ترينا يلو China أبزوان زي أبناء عبيد الرجال سلزلا كتعبون سلزلا أتوكروناتا مس أمريكاون كولابريت كجبريات دلي أبتصاباتيا كتعب خمسة يدخل فلتيوم سلزي بستخال من قد كابوجن ورا وجن وزيوم وددر كلهم يدليهم كورادر وايد اليوم جن بكونستراكتيف نحت حتى ناتقاتل كذا كونسي بيزنس كاونت وددريهم زلزلو China مسجزيا كالا تعزب تخلوهم يغليو بحفشة زيناي CIA زاربو زلو كنا ترينا جن وي تهديديو والحين تلقى سلزي لو دقي لهم بعفون كددو سلزي زلويو بنا تشاينا وتهدرا وسلتي كيلا وتهدرا فيلوزوفرز بلايو هاي انت زي بالكا عبا حيل خمسة لك بروباغندا تقبر فتني لك عبا حيل انت لك دما ولا حنت حيل خمسة بالك تزاربي زبلتي سانسو زبلتي ابي وتدراوي فيلوزوفنا تشاينا مالتي سلازي وي بلاف يقبر له كفراروهم دفتنو زلو اما ناوراخ قبر يفتنو له اندحر بوقعكم قبر له جن تشاينا ابي تشالنج اب حاره ابي وددر يعدموالو اوف كورس تشاينا تشاينا مش فانا يدلني ابي سليا ابي باجت ابي حيلي ابي سليا انا امريكان ناي كالوت علاماتن كم توفر زلا بزحات مع كنا زينا يحبريهم اوف كورس معناته امريكا كتطفون كم تدلي سنهيلي كم يزرب امريكا ورايلا تشاينا كتطفات تدل زلا ابزوان زي معناته تي باور نا امريكا تهجمني ويكا
نحنا تراينا حيلي مسانا زودادر كله يبلون زبلونا بريزنت سياس زبلو مسانا زودادر كله يبلون ورادر سفتناخ حنكوينا شافليغنا تحت خن ملسينا زبل ايديولوجي سلازلوهم it's a very difficult نا تشاينا كم عينت بخلو بقطبه بوتادر عقمي بتكنولوجي بسلستيو لعلو كل دما حزب دما العليهم علوم صقاتات علوم ربحاتات علوم بستي BRI زبال دما افريكا نخالوت علامات مسوم كم سرحه غيرهم مني is launched by the United States against China. Benjamin, China is obviously getting the attention that other country would envy. I mean, a China Mission Center, doubling the percentage of funding for the CIA, according to Mr. Burns. Does China really deserve this special treatment? And why announcing it to the world? Is it to alarm China? Obviously not. But what's the point of making it clear to the world that the US is doing this and has been doing this over the past couple? So انتهت ولا China بتحدى بأمريكا كم عينة تعزبت بمركبة كبروا وني حق عايش أمريكا كم زي لابزعبا China كله كلا يقد سناني China ترى مكانا قنتنا خط بالكلام China مليسا كبرية توه باز الله بقد معلم قالوا تقرأ دسم بالنكم عينة designation ويكبرك وهبن لذي بتحدى China كم really قالوا تقرأ حياة المخانيم زجدوا زلوا أمريكا بغالاتهم كلا يدما بوقعي نيسلا حلافي كوميلو بوقع مقلاصوسي انتهى يكسم زخل تبلا لنا زي أمريكاوي كيلا بزعبة China مالتي. Yes. Well, it's clearly a threat. And if you read carefully in the article in Foreign Affairs, you can see that Burns, the CIA director, repeatedly refers to China as a so-called threat and the biggest so-called threat. Now, for me as an American, for many American people, this is ridiculous. The idea that China threatens us as people, like it's going to attack the US, is ridiculous. When they say threat, what they really mean is a so-called threat to the US-dominated hegemonic order. And this is quite frustrating because the US government constantly claims, at least the Biden administration claims. So, انتهي بلالو مجمريا. Sorry, give me a sec. Okay, انتهي بلالو. اتزرباناتو وشت تويل كان تاريخايو نما فرارهي زتقمل زلو تقانقاتا زتقمل زلو نما فرارهيو اذا مفرره زغا بقليل يكون ناي بايدن ادمنستريشن ني تشاينا كفرارهي زفتن زلو اتزغرم دما نحزب امريكا عبي سقات يعني انا تشاينا قبلنا قالو بتعمي زغرم مخنياتو تشاينا متي ابزخت ورنا زي كونه تفلتينا يلو تشاينا سمتيا سابز وتهدراو حيل غيرا خطهرمنا يزبل سقات يبلنا انتي دايت سقاتناتهم هجمنتي ناي مولا عالم نحنا إنا نوننا عالم زبلات حساسبة نعوت ودا درس لزلات رايت سقع زلو زلومبر نا أمريكا نسب أمريكا زخون يكون سقع سلزلو وي وتهدراو سقع ديو زخون يكون سقع سلزلو يكون سلزي بزحات أمريكا عندما كوميم زلو زلو نا تشاينا سقعت يبلنا نحنا اتمنجستي ناتو سبرب حي سبيشال انترست جروبز بحالتهم بتحرم جرجة نساتهم يو قبللا ناتهم زدفر زلد مسلمبر نسبة أمريكا تقام يبلون نسبة عالم نا تشاينا عبيت مغطبة محيات تقام كم زيبلو تشاينا دما اب تاريخها بحلفه كل تاريخها نزخونه هاجر وري رايت فلتنا ابناي لومي رقت زلو عالم متيا كتوري يعني زبل دما اتوم وررت حيلتاتهم جبت حيلتات ناتهم جبري كوم مسكونو كوم سل زغبر زنبر كالوت حيلتات كوم سل زغبري دمسلهم امبر تشاينا نختوري لا تبغسلو مخنياتون كل يكلني مخنياتو مبزحتو تصقاتات ناتا تشاينا دما تاونكو هاجر يلوا بزي زخونه يخون هاي كالا هاجر كي وررت زحبتمت هاجريا كلن زين هاجرات اوروبا رايون نخالوچ افريقيا ان جابان وانت خونچ افريقيا يفتينا تقولوا اوروبا يا امريكا كلاتهم زم هبتمات نازلو زلو نخالوچ افريقيا اتا انكو بناتا رحص نزخون يخون كي وررتن كي جبتتن قبل زلع على براخنا يمعبال زبصحت تشاينا ترايا ذاتس واي كو حطلهم زي كل زلو that it does not want a new Cold War. Instead, they refer to their policy as competition. But if you read carefully what Burns and other officials have said, they're using Cold War rhetoric. In fact, in his Foreign Affairs article, Burns says that the post-Cold War era ended with the war in Ukraine in 2022, and he refers to both Russia and China as a threat. So if you read between the lines, he's essentially saying that the U.S. is waging a new Cold War. It reminds me of this very aggressive rhetoric from Antony Blinken, the Secretary of State, who also gave a speech in which he said that the U.S. goal is to shape the strategic environment around China. That is containment policy. So we see that the U.S. So بعبيو تي زرب زلوناي نايزي حلفنا CIA يكون ولا أنا منيستر بتاعت وصاينا أمريكا أنتوني بليكن نا أمريكا نتشاينا بعبيو سقعت كم زري وازلو نتناتهم دومينيشن نبتزح الكينات كملوا سمو خانم دما بوقع يزعب برزلو تزقرب كنا دما أبز حلفة زح الكينات سعرنا وتينا ينازل الأمنة علوه أبتز حلفة زح الكينات سعره موت أمجن حنت نطبيع نيران سادما أمريكا مزبس حاجرات ناي بيزنس شركة نقدن سلزنا برا اللي حبر السوفيت ما مسكالوت نقد سلزي نبرايات في شاميتا وتدروا حيلنا تا حي عبين يرنا حبر السوفيت أبزو أنا زين كابنا أمريكا لعل نقد زلوا تشاينا تازع عبيت مانيفاكتشرينج حبنا عالمية
ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ተገምጢሉ ንዓዓ ክሃሲ ዝኽእል ምዃኑ ዘይምግማት እዩ እምበር ንቻይና ከምቲ ናይ ዝሑል ኩናት ገይሮም ሕብረተሰብ ዘውድቕዋ ብኸምኡ ዘውድቕዋ እዩ ዝመስሎም ዘሎ እዚ ኸዓ ቢግ ሚስካልኩሌሽን ሓደ ዓብ ስኮላር ናይ ሲንጋፖር ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝበሎ እዩ ኣብ ዝምፅአልኩም ነይረ has not learned any of the lessons of the previous Cold War. It's engaged in this very aggressive kind of Cold War strategy. And if you read the article, he says very clearly that the US also sees China as a so-called technological threat. And this is why the US is waging a tech war on China. They talk about competition, but they actually don't want competition from Chinese technology companies. And in his article, Burns cites important industries like quantum computing, artificial intelligence, and semiconductors, which the US has targeted with unilateral sanctions. Yeah, sure. Benjamin. So እንታይ ብላ ኣሎ ዋው really brilliant ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ብዛዕባ ተወዳደርትና መቀናቐንትና ዝብልዎ ዘለዉ ኖ ኣሜሪካ ነዚኣሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ 2 ዓመት ፅቡቅ ጌሩ ዝገልፃ ነዛ ኩነታት እዚኣ ነዚኣ ሕጂ ዝብልዋ ዘለዉ ውድድር ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም እዩ ዝብል ዚሮ ሳም ጌም እዩ ንሕና ጥራይና ክንዕወት ዘለና ምክንያቱ ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘላ ንቻይና ከይትወዳደራ ኢላ እንታይ ትገብራላ ትሕንኩላላ it's crazy ከመይ ገይራ ትሕንኩሎም ኣላ ኣብቲ ዓውድታት ናይ ቴክኖሎጂ ምንታ ንኸይትምዕብል እገዳ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ሰሚ ኮንዳክተር ቴክኖሎጂ ኣብቲ ሜይን ነዚ ዓለምና ኣገዳሲ ዝበለዎ ቴክኖሎጂ ንምሉእ ሃገራት ብሓይሊ ኣብ ልዕሊ ቻይና እገዳ ግበሩ ኢላ ትግድደናላ ኤሮጳ ምሳ ኮይነ ንግዳ ኣለዋ ኣስትራልያ ከምኡ ጃፓን ከምኡ ንባዕለን እየን ከዓ ነፍሰን ዝግዳ ዘለዋ መጠን ዝኣገድኦ መጠኑ ካብ ዕዳጋ ናይ ቻይና ስለዚ እገዳ ዘለዋ ንባዕለን ስለዚ ኣሜሪካ ብሓቂ እቲ ትብሎ ዘላ ዘረባ ብኣፋ እምበር ብተግባራ ልዕሊ ሕጊ ምዃና ካልኣይ ድማ ፅንሕ ኢሎም ክገልፁልና እዮም ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሰግር ስለ ዝኾንኩ ኣሜሪካ ሕጊ ንኻልኦት ዳእምበር ሕጊ ንዓ ዝምልከት ኣይኮነን ብኸመይ ኣይትርድኦን እያ እዛ ዓለም እዚኣ ንሳ ሕጊ ተውፅእ ንኻልኦት ሃገራት ንክስዕቦ እምበር ንሳ ንክስዕቦ ኣይኮነትን ዝኾነ ዓይነት ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ልዕልና ሕጊ ኣለዎ ንሕና ሕጊ ይምልከተና ንሕጊ ንዓኻትኩም ንዓና ዝምልከት ሕጊ ኣለና እዚ ዓይነት እዩ ምክንያቱ ንቻይና ንኸይወዳደሩ ክዓፅዎምን ክሕንኩልዎምን እናደለዩ ቻይና ንዝገብርዎ ዘለዎ ግን ስለምንታይ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም እናበሉ ይዛረቡ ስለዚ ዘገርም እዩ Let me interrupt you here. Jake Sullivan actually almost simultaneously was elaborating on the implementation of the U.S. strategy, namely the confront, compete, and cooperate diagram. Confront where they must compete, where they confront where they should compete, where they must, and cooperation when they could. I mean, people are getting confused. But at this time, he was just talking about how the Biden administration has stabilized the relationship with China over the past year, and yet you are seeing this very hostile rhetoric, treating China as the largest, and they're among the same administration. Mr. Gao, do you think that reveals something about this administration? I mean, can it really እቲ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ጃክ ሰሊቫን ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ዝበሎ ብወግዒ ማለት እዩ ምስ ቻይና ከም ስትራቴጂክ መቀናቐንትና ወሲድና ብዝከኣለና መጠን ኣብቲ ንኽእሎ ክንዕንቅፃ ኢና ኣብቲ ብሓደ ክንሰርሖ ዘለና ክንሰርሕ ኢና ግን ብሓፈሻ ነዛ ሃገር ኮንቴይን ክንገብራ ኢና ዝብል ወግዓዊ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ድማ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ክምስርት ኢና ባይደን ምስ ሺ ተራኺቦም ነይሮም ገለ ክበሃል ከሎ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ንቻይና ንምውዳቕ ብወቅዒ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ኣላ ምስላ ጠቢብዋ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዝሕዝን ክፋልናታ ድማ ኣክንዲ ናብ ቻይና ተኪራ ትኸይድ ድማ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝሓዝሉ ኩነታት ድማ ኣብ እስራኤል ኣብ ዩክሬን ድማ ሓይላን ጉልበታን ትፅንቅቕ ስለ ዘላ እዩ እዚ ድማ እዩ ንቻይና ብማዕዶ ኮይኖም ዝፅምትዎ ዘሎ እስከ እንታይ ይብል እዚ ቻይናዊ ክኢላ ክንሰምዖ work, and can China really react to this? You want me to cooperate with you, but on the other hand, you're doubling down and spying on me. How is China supposed to deal with this? Well, first of all, Washington is talking the talk but walking a different walk. Secondly, when they talk about the 3 C's, they actually have only one thing in mind. That is to hold China down onto the ground as if there are no consequences. However, allow me to emphasize one point. According to a U.S. Study, China's manufacturing output is more than the next 9 countries combined together. Therefore, I think this containment strategy by the United States against China will eventually end up in great failure because China is here, China will stand firm, China will develop, and eventually the United States and China need to get along with each other rather than Washington betting that they can hold China down. Now, this speech on an article by Mr. Burns on behalf of CIA is alarming. To a certain extent, because espionage, which is practiced by almost all countries in the world, is supposed to be secretive and not to be, like a laundry aired in the public. And this is extremely alarming because they are really digging in very deep. So, እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ቀዳማይ ነገር እቲ ኣሜሪካ ተንቅዶ ዘላ ኩነታት ናይ ብሓቂ ንቻይና ንምውዳቕን ንምጥፋእን እዩ ካልእ ዘረባ ክንቦ ይንኽእል ኢና ካልእ ትንተና ክንቦ ይንኽእል ኢና እሱ ጥራይ ከይኮነ ግን እቲ ዘገርም ዘሎ ይብላ ኣሎ ቻይና እታ ዝዓበየት ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት እያ እተን ድሕሪኣ ዘለዋ 8 ሃገራት ኮምባይነት ኮይነን ክንዲ ናይ ቻይና ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት እንታይ ማለት እዩ ናይ ዓለምና ዝበዝሐ ነገራት ናይ ዓለምና ዘድሊ ኣብ ቻይና እዩ ዝፈሪ ዘሎ ብዘይ ቻይና ድማ ብዙሓት ሃገራት ሰርቫይቭ ክገብራ ይክእላን እየን ስለዚ እቲ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ናታ ምናልባት ፀኒሕና ክንሪአና it's a very very strong indicator ሓንቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዋ
بنفسها كتمحدر كم تخيل نخالق مسكالي شركة نقدر عدل زبا زي ما بزوح نبرتات عالم زتقملو اب تشاينا زفريو ولا تي تكنولوجي ون تخونه تي مانيفاكتشرينج كاباسيتي ون تخونه كنا تشاينا زلوا هاجر تراي يكونس زقربنا بون يلن سلازي زخونه يكون امريكا بعفهم زاربو زلو بوقعي تشاينا نمودا يحسبلو اتزحزن كفال بمستير زغبر زنبره بوقعي اب قدم حزبي بيزاربو مهلاو مو زغرميو زدما I don't know تتعبيت ابزل على براخه كبصح كله ديو ወይ ድማ ከም ዝሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ባይደን ምናልባት እቲ ምምሕዳር እውን ጥዕና ዘይብሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ራይዎ ባይደን ኣብዘን 2 መዓልቲ ዝገበሮ ኩሉ ግዜ ብኣፉ ዲ ባካይዱ ድራማ ምስ ገበረ እንዲ እዚ ከመይ ገይሩ ንሓንቲ ሓያል ሃገር መርሓሎ ንምሉእ ዓለም ዘገርም እዩ ግን ዎች በዓልኩም ሪኢኹም ፍረዱ just give me a second I'm going to give you this video ለንቀነ ዝወፀት ያ ብዙ ሓዛራቢት ኮይና ዘላ ቪድዮ and it's really shocking. Speaking of US elections, the king of gaffes is back at it. I'm talking about US President. The king of gaff ኢላቶ ገልጠምጠም ብዘረቡ ዘይርጡ ብዘረባት ዘረባ ማለት ንጉስ ናቱ ያ ኢላቶ ላ ምክንያቱ ሓንቲ ግዜ ይኮነን ቀጻሊ ከም ዝገብር ለንከነ ግን ሪል ሓንጎል ምስ ከም ዘየለ ዘግድ ኩነታት ይውን President Joe Biden. Yes, he made another blunder. He was speaking at a campaign rally when he mixed up the French President Emmanuel Macron with a former president who is long dead. Watch this for yourself. You know, right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. And it was in the south of England. And I sat down and I said, "America's back." And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Wow. كم تريد لهم ولا حنت زربا يبلون السباي كيديو تزغرم እኮ كم زمخانكا كل سب مسحبنا كم مخن كوينا نعركلنا كم خغات منايو ناي كل سب ناي غلي قلطيف ناي غلي دمغي كون غلي انتايو تقديتا كم እዚ ሰብ እዚ لعل 300 مليون ህዝቢ ዘሎ ሃገር እዚ ሰብ እዚ ከም ማሕደራ ዝግደት ዘሎ ጥራይ ኮነስ ብሕጂ ተወሳኺ 4 ዓመት ዝብዎ ዘሎ ብርግጽ ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣብ ስቴጅ ዝመጸሉ ለንቀነ ብፍላይ ኣብ ነፍስ ወከፍ ክምረጽ ኢሉ ናብቲ ህዝቢ ኣብዚ ዝቀረበሉ ዘገርም ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ወላ ርጡብ ዘረባ ክዛረባ ይክልኒ ዘሎ ነዚ ድማ ተወሳኺ 4 ዓመት ክኾነሎም እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ከምዚ ሰብ ካል ዘይብሎም ማለት እዩ እዚ ኸ ክሊርሊ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ጥዑይ ሰብ ኣይደልዩን እዮም ዘሎ ምክንያቱ ጥዑይ ሰብ ናቱ መንገዲ ክኸይ ስለ ዝኽእል ንረብሖም ኣብ ሓደጋ ከውርድ ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ዘገርም ሾኪ እንታይ ዝብል ፀኒዩ ካብቲ ዘረቡ ኣብ ናይ G7 ኣኺባ ኣብ ዝኸት ኩሉ ሲ ምስ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳሲ ኣሜሪካ is back ኣሜሪካ ተመሊሳላ ኣብቲ ገይም ምስ በልክዎ ንኽንደይ ግዜ ኢኹም ተመሊስኩም ዘለኹም ኢልኒ ይብል ኣሎ እቲ ዝጠቕሶ ዘሎ ፕሬዚደንት ግን ማዓዝ ዝነበረ ፕሬዚደንት ይስምዕዎ ዘገርም እዩ Did you hear that? Mitterrand from Germany. Dear Mr. Biden, Francois Mitterrand was president of France, not Germany, that too from 1981 to 1995. The respected leader passed away in 1996. President Biden was speaking about the G7 summit of 2020, something that took place 24 years after Mitterrand's بقى بزعبون تدي تزاربنا حيش بايدن really عبي decline ويكا ودكتنا يا عمرهم زلو حجي انتاي كنرينا while the west America مس Europe مس Japan مس Australia مس كلاتهم مس هندوون كوينو نتشاينا اب مخباب اب زخدلو زلو ቻይና ከንታይ ትገብራላ እስከ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ማኒቨር ክትገብር ትኽእል እንታይ ምርጫታት ኣለዋ ንሽተይ ኣብዚኣ ክልተ ቪድዮታት ናይ ወታደራውያን ኪላታት ዝህብዎ ሓበሬታ ክንርኢና ምክንያቱ እቲ ወታደራዊ ምትፍናን እውን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ለስና Recently, the Chinese defense minister said that they're supporting Russia in Ukraine, no matter what the West says. When you look at Russia and China together, how intertwined are these two countries militarily, which is a consequence of their economic and security ties. But when it comes to their military, how intertwined are these two countries and how strategically important it is, in your opinion? Well, it's extremely important. I will start from that. So, China and Russia, زمدنا خمسة لون رينا سمعنا لنا. Okay, these two have a connection. زمدنا لوني. كنا من تاي كنت وتحضر عاوز زمدنا نتناب كتبا أبزوان زي بسن كتاب للراشا وريد زلو
ገዳ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ማለት እዩ እዚ ገዳ እዚ ምስ ቻይና ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝህልዎን ብባጢሮም ከም ዝነግዱን ገይርዎም ኣሎ ፋይን ወታደራዊ ግን ዝምድና ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ግን ክሳብ ክንደይ ምክንያቱ ናይ ኔቶ ንሪኦ ኣለና ኣውሮጳ ኣሜሪካ ኩላቶም ብሓደ ዝተጠናነገ ወታደራዊ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ራሽያ ናይ ቻይና ወታደራዊ ዝምድና ግን ብትክክል እንታይ ይመስል ይብሎ ኣሎ ነዚ ክኢላ ማለት እዩ ለትስልስና The Minister of Defense, current Minister of Defense of China, he's a graduate of the Russian Academy of the General Staff. And I think so that this is very important in terms of understanding how to coordinate, not intertwine, but coordinate and conduct joint operations with Russia. And this is extremely important, especially if you consider that neocons in their desperation, they might go and will twist hands of Biden, go for all out, and over Taiwan. And then China will have to react. And that could be a very bloody affair. And Russian support in this case will be absolutely crucial for China. And I'm talking obviously not just political support, obviously, but also for their purely military support. And in this particular case, if you look at So this is very, very powerful. እንታይ ብላ ኣሎ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ምዕራባውያን ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ሚድያ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዮም ዝቡኻ ራሽያ ኣብ ቻይና እናተፀግዐት ትኸይድ ዘላያ በቃ ብዘይ ቻይና ዳርጋ ገዚኣ እተያ ገለገለ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ቻይና ንራሽያ ትጠቕማ ስለ ዘላ ኮይኑ ዝስምዖ ቻይና ግን ካልእ ስጋት እዩ ዘለዋ ቻይና ኣሜሪካ ኣብ ምስዎም ኩሎም ሓይልታታ ኮይና ብናይ ታይዋን ሰበብ ጌራ ኣብ ውግእ ኣብ ረፅምንተ ኢትያታ ካብ ኩሉ ዲስኮኔክት ክትገብራ ከም ትኽእል ኣሜሪካ ይፈልጡ እዮም ኣብ ኩሉ ቦታታት ክትዓፅዋ ከም ትኽእል ስለዚ ታኡንኮ ጋራንቲ ክትባ ትኽእል ነዳዲ ድዩ ንኻልእ ፀዓት ድዩ ንኻልእ ኤነርጂ ድዩ ንኻልእ ርክባት ድዩ ራሽያ እያ ክትከውን ትኽእል ስለዚ ንራሽያ ናይ ነዊሕ ቪዥን እዩ ዘለዎም ታኡንኮ ጋራንቲ ውሕስነት ክትቦም ትኽእል ወታደራዊ ደገፍ ክትቦም ትኽእል እውን ንሳ ጥራይ ካልእ ወታደራዊ ደገፍ ክቦም ዝኽእል ሓይሊ የለን بخالا زرار بعد ما تشاينا ولا وتدراو صبو يخدن تلو مس راشا زغدادر وتدراو عقمي يبلوم فلا يا نيوكلير كون كله امريكان ناي امريكا نيوكلير رواص وارن ناي تشاينا دينا زانق درجه يكون زلو تشاينا تحتيا زلاو هذا 5 عامات يدي انا امريكا تغدادر ناي راشا جن اوريدي ابزش جزلو لعلنا امريكا بزحي زلوا ስለዚህ ራሽያ ኣብ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ራሽያ ካብ መጠን ንላዕሊ ፑቲን ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገድሶም እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ ቻይና ኣብ ኣካዳሚ ናይ ራሽያ ዝተማሃረ እዩ ስለዚ ኣብቲ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዓብ ሓገዝ ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣፅዋር ቴክኖሎጂ እውን እንተኾነ ራሽያ ያ ንቻይና ትሕግዛ ክሳብ ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ በንፃሩ ብታሕቲ ብወቅዕ ዘይተገልፀ እምበር ኣብዚ ናይ ዩክሬን ውግእ እውን ብዙሕ ግዜ ይሕግዝዋ እዮም ንራሽያ ኣይግለጽ እንዳዩ ታሕቲ ኮይኑ እምበር ብዙሕ ሓገዝ ከም ዝሕግዝዋ ወታደራዊ እውን ይግለጽ እዩ ይብል እዚ ኣኪኢላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚን ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዓለም ክፈልጦ ስለ ዘይደልዩ እምበር ብዙሕ ዝምድና ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ዘሎ potentially at the latest what was the recent one of the recent maneuvers or exercises Russians and Chinese are actually training the joint units. So that means what? For example, you have the squadron of the helicopters. Half of them will be Chinese, others will be Russian, and they will communicate. They will have the common communications network established. So it's serious. There's no doubt about that. It is very serious. Plus, we know that the number of Chinese officers are either studying in the Academy of General Staff. Or, rumor has it, I don't quote me on that, but there are some Chinese officers also on the near front lines. Let's put it this way, of the special military. So, ብጣዕሚ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ዘሎ. And this is very, very important. بناء عيننا أمريكا خميرة كان رينا حج مجبرة جن زانا جلس. Going to colonize Africa. The problem is your corrupt leaders who go to China with empty bags and come back with money. They want money and they negotiate with money in their mind. So you come to me like that, I will also dribble you. So. زي جلس ما كيف زلو زرباي خمان تاي زبل زلو تشاينا كتجزعنا يكونت تمتص زلا تشاينا كسرحن شركنا الدليان يا تمتص زلا اتتصقم مرحتنا افريكا يزرب زلو مبزحت غزي بفصم رديت ناي بيزنس سلا زي بلوم صبوق غيرم نيغوشيت مساتهم كتحاجقون نربحنا افريكا انا قديمهم كسرحو سلا زي كلو صبوق ديل سيرغبون ينبر تشاينا So, China ዝበሃል ሃገር እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቻይና so much negative እዩ ዝውረ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ ድማ ስለምንታይ ንሱ ድኸ
كان محجده نجيركم نيره this is a plan China destroy تخون دلا حماق هاجريا تطفز زلا هاجريا تصفى زي بلا كمزي dictatorship زلوايا listen why كم سلو زخونه ديو East as well, MENA in North Africa. But I mean, this is some subject that Einar has a particular expertise in because he's confronted with this all day long on TV, especially on Indian TV, right? You have to understand that in the U.S., we spend $90 billion a year on intelligence and misinformation. I mean, this is what we do. Can you imagine? انتهي بلزاني سمعكم مرة أمريكا كسب 9 بليون جنزب كم تتفق نمنتاي نتشاينا نختبلاشو 9 بليون دولار نعمت اب ميس انفورميشن ويكا جيجا حبريتا بزعبا تشاينا حماقيا تتفالا حماق زلا كبابيا زي مودا غاي ترفانيو زبل حبريتا اب مزرقح كم زت Imagine $90 billion a year being spent perhaps on education. No, we spend it on disinformation. And the reason why is not because Americans are evil people. It has to do with the sense that we have to be number one. And if we have to... زخا أمريكان حماق سلا زخونا دي كوناسي قدامي كنكونا لنا بزخونا يكون واقع زي فيديوتات زي نا انجليش فيديوتات ابتا درار فور افريكا تبل كقبر لكم يا بليز درار 4 افريكا لكم تصحيفكم درار افريكا ندحري لكم وين كتربوا تقوليهم تلازي ابو كورد لكم كفتني زين فيديوتاتنا انجليش بين كتري وانتن حضرت مالتي so it's really interesting حجي كاب حدا امريكا وكيلاس كنسمع why is this نا تشاينا زلو اب معربا عالم in the United States, and it's just like, China bad. And when I listened to one of your interviews the other day there, I was really surprised at your thoughts and your point of view on China. How did you come up with this way of thinking? Just curious. Well, I suppose there are lots of reasons. I have had the good fortune to do some business in Korea and Japan, and I've had lots of instruction, though it may not have been meant as instruction at the time, from them, who advised me on what was real and what wasn't in China. I've also tried to read and study it. And I'm well aware that, for instance, in the United States today, we are losing 100,000 Americans a year to fentanyl poisoning. That's just fentanyl. We got to talk about other drugs that are out there that take people's lives. It's exclusively. So بحفش أنتي زبل زلو وحدات سبات يوم بزعبا تشاينا تصبق سل زلو مردي زلو من مبزحتك زي خمانية مزيوم اتهم اب تشاينا خيدهم باكال زفلطو نتعدي نساتهم يم تصبق سل زلوم بزعبا تشاينا كزاربو خلو نتشاينا باكال او تقدميتكا اكايدا ناي تزبي انا بابرا ناي تزبي نزفلطو ترايم تتصبق نجر ناي تشاينا كزاربو زغلو سلازي نسو حدا كابتم اب تشاينا يكون اب كوريا اب جابان بيزنس قبر زنبره سلو زغونه نتبوتاتي بتصبق زفلطون نتي هزبي بغربا زفلطوني كمون بعري داليو عبيت انفسترز بتدقاقام استزاربو نجر انتلو تشاينا بزح صبوق كم زلون نتزب دما حماق ناي كالوت علامات كم زي دلن سعيرو كنلعل خمات زدلي سعرام هزب مخانو ناي زخونه يكون حماق انتنشنز كم زي بلومن اسرع عام 3 عامات ابتعد بيزنس قبرو امريكاويان بتدقاقامي زاربويو سلازي زي كيلاون تمساسالي حبريتاي زبنا نيرو بزعبا تشاينا حماق زاربو قلو حماق سلو زخونه يكون about fentanyl. Well, if you stop and think about it, اب امريكا ترايسي بدراك زحمم زلو سب عزيب زحيو بدخنات زحمم زلو اب جرام حدر زلو بزح صقم على امريكا قداوي وشتاو قداياتا قد كفتحالو تخل زخل غنزب ندغ زغو حفزلو اب وشت عد زخون بزح مفتح ممصالو نير the last 5 years we've lost almost 100,000 each year. That's 500,000 deaths. Ain't any conflict unless you go back to the Civil War. And people say, well, it's the Chinese. They're responsible. They're packaging this and shipping it to over here, and they're killing us, and they want us to die, and they want our society to die. And you try to tell them, well, first of all, if you want this to stop and you don't like it, close the border, secure the border, secure our ports, our airports, enforce the law. It's not a question of. Wow, really. مبزحت جزية كله تكسي ناب أمريكا ناب تشاينا خمس جيرونا قاتلونا يدليو كزمتونا يدليو خمس جبرونا زبلوه انت حرت اقام لك خوين مجمريا دوب كعصو ايربورت كعصو افتق بحرخا ويكاتي بورت ناتكا سوعصو بويز اتو كازلو امريكاوين ابزوان زين حدحدهم كفرارسو قريبهم زلو بسنك غداينا يدوبيو دوبنا زي كلكليو زركه بزا اتو شعو خمس خينا دو خفتبل تدوب صبو غيركا داي تحنصو نا اسرائيل دوب ميسايلاتن بقلنت كم زحلو تقبر علىها ناتنا دوب بفرس حلو زلو نابلو بزح يوم زسلممو سلازي بحفشه امريكاويان نتصقمهم بتيكتوك تشاينا كم تبلاشوم زلا دا يزارب بمبر اتقند صقم بعلاتهم زفطرو زلو اب هاغروم عكندي انفست زغبرو اب اصوارن اب وگن اب عغرغرن انفست سلا زغبرو زلو زغاطم زلو شجر مخانو يزنغر زلو
oh, let's go to war with China and our problems will be solved. But the implication is always there. It's the evil Chinese, the evil Chinese. I told them the Chinese are like everyone else. In most cases, they'll sell whatever they have to anyone who wants to buy it. You may not like that, but that's a fact of life. And that's not unique to the Chinese. By the way, Chinese organized crime and criminality is a serious problem. And President Xi spends a lot of his time on it. If we were less hostile to the Chinese and more willing to live with the Chinese rather than trying to transform them yet again into Anglo-Saxon Democrats, we might get some cooperation out of them. But the first thing we have to do is enforce our own laws. We have to secure our borders, our ports, our airports, and so forth. So until we do that, we're going to continue to have problems with 100,000 dead every year from fentanyl poisoning. But Americans like to think that their problems are the result of what someone did to them. I don't think that's unique. I mean, the Chinese in their own history have a huge problem with xenophobia, and some of that's justified, but some of it isn't. So بحفش كم نريو زلنا ببزحتو تكعنزا أمريكا تجازجات مع زلو بعلاج فترته قدايا بعلاك تحصل زي كالت مر تشاينا تكبر يكونتن بحفش هذا ما تشاينا يكونتن وتهدراوي مراقبن ساماريناتن ميسايلاتن أبا فينجا نا أمريكا غريبا زلا أمريكا هم غير زلا سلزي أمريكا تزلوا كونتات أبزلكم كال سكولار تبغى غير زفلتهم I think دنماركاوي مثلاً. Seeing now is Well, I think what we're seeing now is what some people call blowback or boomerang, you could also say. It's what comes back now from what the United States has been doing in the Middle East the last more than 20 years. Because, from 9/11 and onwards, more than 20 years. Because, from 9/11 and onwards, it was Afghanistan, it was Iraq, it was Libya, and it has all the time been various types of negative. So, انتهي بالزلو حكي نا أمريكا هجمونستيك باور حيلي عقمي كاب جزية ناب جزية نادخمي خير له سدما بعلوم إمرابيان هجراس جبروه أكايدا سدما بفلا كاب كل تشتري جميرنا ترينايو بتدقاقامي زنبع أكايدا زخية زنبري وتشيتنا تمخانو يو هجزن ريوزا لنا ودكات كاوز متمخانو. Attitudes and sanctions and isolation of Iran. I predicted in 2004 in my large book, Predictable Fiasco about the Iraq War, that they would not win the hearts and minds of the Iraqis. And everybody in Iraq, as far as I can understand from a distance, wants the US to leave, but they're still there. If you look at Syria, which was one gigantic regime change attempt with a meeting in Marrakesh, where the 100 countries under the US leadership went to Marrakesh in 2014 and said, we have hereby deposed Bashar al-Assad, the president of Syria. Wow, it's really sad history as a تاريخ زي نكفلت الله. مبزحتو جزي كما بنتات بإيراق نجمر إيراق كبر كله بزن قبر زلنا كايدا لبنا إيراقاويان كنروح بيكونان إيراقاويان مسانا كونيك بولون إلى نيرة تمساسالا بسوريا زقبر زلو عبي منقصتن كيري نايلوم فكيروم نت بريزنت نايت هاجر كنا عليه نايلوم فكيروم كيدوم انت خوني كسابلومي أبتا عد نخاطو زي فكر لهم أمريكا سراويت ناتا أب سوريا هلو سلازي إتا أمريكا تخدو even أبعال جابان أبعال جرمن تخيط كون وتهدراوي بيزس هلوم يزبل إذا بيزس سجن تزبي دليوني وصولنا نابليزنا براو of Japan, which all names of Luamilu. Syria and replaced it with a national council of 300 people and things like that, Now they still have bases in Syria. Nobody has given them a permission to have that. West has been outraged by Russia and Iran being in Syria. They are there by invitation and were there by invitation. The US has never been invited to be there, but they have bases in Syria. The Western ally, Israel, has been occupying the Golan Heights and are regularly bombing various parts of Damascus and outside Aleppo. Generally speaking, the American foreign policy system has always been based on bases. Depending on how you define bases, the United States had more than 600 military bases around the world. In my view, this is perverse. I know from my living in Japan back in time and visiting Okinawa, how hated by the local population these base facilities are. Listen to the fact that, if you will, what people are saying now is Yankees go home. And they don't seem to get it. Now we see an upcoming war already begun. شو بحفش أنت إذا بتزلوا بدعم تريج زخنا قام أنا تتكلم يدزارف زلوا تي نريو زلنا كنتات أمريكا تأخذ زلا من قدي 7 دولار زلوا بحي لجن كل جزء ناتكا حيلي كتنصبار ناتكا كنتات راي كتري ناتكا ريالي تراي كتري تفتن رهينكا السويت تساقم زخون زلوا بر أمريكا أبغى كون زليا حيلي هلن زخوني يكون حيلون عيدلني بزوج إيفيدنس كباكم جست نخرداكم سلزلي. Great desire, all around the world now for more say in world affairs, for having the United States taken down, not seeing Russia weakened, don't necessarily want to see China as the dominant power, but there's no real desire to see the United States on top. That unipolar moment for the United States is long gone. And this is, really what we're seeing playing out here, the last moments of this. And, the sad fact is it's not being fully recognised
here in the United States or elsewhere. It's again one of those really pivotal moments. And, if we want to step up, this is the moment to do so. The most profound reason why this has happened is because the United States and Western elites in general are living in the past. They think that their relative power compared to the rest of the world continues to be as great as it once was, but this is no longer true. So it all the same بكل መንገዲ ነግራኩም ዘለኹ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ሕልሚ ዝነብር ዘሎ እቲ ዝነበሮም ሓይልን ክእለትን ዘሎ ይመስሎም ኣሎ ዓለም ግን ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ኣይትደልዮን ያደላ ብኩሉ ፍግዕ ኢልዋዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ even እቶም ኤውሮፓውያን ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ኣይደልዩን እዮም ንሳቶም ነቲ ዘለዎ ኩነታት ስለ ዘውሕሱሎም ዘለዎ እምበር እቲ ኣሜሪካ ትኾነ ዘላ መንገዲ ኣይደልዩን እዮም ልዕሊ ማንም በዚ ጉዳይ ዘሎ እንተለኻ ኤውሮፓ እዩ ስለዚ ንመለስ ኣብታ ናይ መወዳእታ ክፋል ነዚ ጉዳይ እዚ ክንዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንሰምዖ ኣለና because it gives you perspective ነቲ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ንላዕሊ ክገልፆ ዝኽእል ኩነታት የለን listen now ካብ ድሕሪት ተመሊሱ ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክበናይ listen carefully please like ግበሩ and then let's go እዚ ባህርያት እዚ ስለምንታይ ተቀይሩ ምንታይ ናብ አንዳሩ ዝኾነ ናይ ዩኒፖላር ወይ እንኳ ቆጥራዊ ኣተሓሳስባ መፅኦም ንሱም 30 ዓመታት ዝፈጠሮ ፀገም ከንታይ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ሆናዊ ገፆም ክኸዲዮም ኢልካ እንድሕር ኢኻዮ እታ መሰረታዊት ኣተሓሳስባ ኣናይ ባላ ብዚ ናይ ትማሊ ናይ ሩስያ ናይ ካሊእ ዝረባ ምስ መፀ ባህርያቶም እንታይ እዩ ዳይሎም ንታሪክ ድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ጂኦግራፍ ኣብኡ ዝነበሩ መበቆላውያን ኣለዉ ሎሚ የለዉ ኣፅሪሞም ያትሕሙ ኣብ ካናዳ ከምዚ ተረኺቡ ትማሊ ኣብ ከምዚ ተረኺቡ ኤትኒክ ወይ መበቆላውያን ዝበሃሉ ህዝብታት ፀኒቶም ድሒሎም ኣብ ዝኸድዎ መሬት ኣብቲ ዘመን እቲ ነቲ መበቆላዊ ህዝቢ ተፅንቶ መሬቱ ክትወስድ ምንቲ ምግባል ከመይ ገይሩ ተኸስኩሱ ኣብ ኣሜሪካ ድሒሎም ኣፅሪሞ ነቲ መበቆላዊ ዝበሃል ኣሎ የለን ካሊእ ምስ ሰኣኑ ብድራግን ብገለን ገይሮም ከማን በታቲኖም ኣሰሩ እውን ኣሎ ኢልካ ሎሞ ክትዛረባ መሬት ናይ መን እዩ ዋናታቱ የለዉ ኢልካ የለዎም ጠፍዮም ነቲ መሬት ከልሚዕዎም ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ባሮ ተድልይዎም ዝኩሉ ባርያ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ተሊቁ ተረፈን ብሕማም ዝጠፍአን ዘበለን ተራሪፍካ ሕጂ ዘሎ 10 ሚእታዊ ዝኸውን ፀሊም ኣሜሪካዊ ዝበሃል ባርያ እዩ ነይርዎ ብኡ እዩ ሕርሻ ማዕቢሉ ባህሊ እዩ ንክንደይ ዓመታት ከይዲ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ተይሎምካ እቶም ደበርዩ ነበሩ ወነንቲ ናይ ባርያ ዝበሃሉ እማኾ ገበቲ እዮም ነይሮም እቲ ዝኮስኮስዎ ባህሊ ናይቲ ዳሕራይ ዝመፀ ስርዓት ዋላ ምስ ኢንዳስትሪላይዜሽን ምስ መፀ ዝፈጠርዎ ካብ ደገ ዓቕሚ ናምፅኻ ባርያ ወይ ኣገልጋልን ናምፅኻ ክትሰርሕ መሰረታዊ ናይ ተሓሳስብኦም ቃና ስስዒ ደይናትካ ትወስድ ትግብት ናይ ካልኦት ጉልበት ትምዝምዝ የለን እዚ ሎሚ ናታቶም ምሙር ሎሚ ብ 21 ክፍለ ዘመን ንሪኦ ዘለና ካብቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ብምንታይ ይፍለ ኣሜሪካ እዮም እዚኣቶም እና ኣሜሪካ ኢና ንዛረቡ ኣይግባን ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና መሬት ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ እዞም እዚ ዓለም ሰላም ከሊኦም ዘለዉ ግን ዕማቆ እዮም በዝን በትን ግን ግዜ ዝሕል ኩናት ነይርዎም ተራ ዓብሊሎም ዝገበትዎ ገቢቶም ዝጨፍልቅዎ ጨፍሊቆም ቪየትናም ቪየትናም ካልኦት ብዙሕ ኣብነታት ከተምፅእ ትኽእላ ባህሊ እዩ ቃና ናይ ኣእምሮ እዩ ካሊእ ኣማራፂታት የለን ከይድካ ትዘምት ዘይናትካ ትወስድ ተዚ ትጭልግም ነቲ ተብል ባህሊ እዩ ኣብ ኣፅምቶም ዝሰረፀ ባህሊ እዩ ብኡ ኣይቅይርን ኣጋጣሚ ናይ ዝሕል ኩናት ፀገም ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ነይሮም ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ቀፅሪ ንገዛእ ርእሱ ናቱ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ጎርባቸቭ መፅኡ ፕሬስቶሬክ ኢሉ ሓደ ኢሉ ታቸር ሬጋን ተጣቂሙሉ ጎርቢ ኢሎሞ ነታ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ነበረ ፋሕፋሕ ኣቢልዋ ኣስኪርዎም ዝንኣታቶም ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ካበይ እዮም ኣምፅኦሞ ስለምንታይ መፅኡ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ናይ ኮልድ ወር ዝነበረ መቃፅፅቲ ኣለና መወዳድርቲ ኣለና ሶቪየት ናይ ሶቪየት ቀፅሪ ዝበሃል ነይሩ ብሓፋሕ ምስ በለ ደጊም ዓለም ናና እያ ነዚ መፅእ ዘሎ 2-3 ወለዶታት ክንቆፃፀር ኢና ዝወዳደረና ክህሉ ይብሉን ብቁጠባ ዝወዳደረና የለ ብቴክኖሎጂ ዝወዳደረና ኣይክህሉን ብወታደራዊ ሓይሊ ዝወዳደረና ኩሉ ዝወዳደረና ምስ ፈተነ ከዓ ክንቁርቁሮ ኢና ካብ ኮንቴይንመንት ዝበሃል ካብኡ እዮም ኣምፅኦሞ ኣተሓሳስባ እንታይ ማለት እንድሕር ኢልካ መቐፀልታ ናይ ባህሎም እዩ ናይ ፖለቲካዊ ባህሎምን ኣተሓሳስቦምን ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ዓለም ሰላም የለን ንምንታይ እንድሕር ተባሂልካ ንሳቶም እዮም ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ዕግርግራት ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ይኹን ዋላ ሕጂ ዘለና ዝኸፍአ ግን ምስ ምውዳእ ዝሕል ኩናት ዓሪፎም ኮፍ ኣይበሉን ካልኦት ዓለም ሒዝና ኢና ስለዚ ሓፍ ክብል ዝፈተነ ክድቆስ እዩ ጥራይ ተኻልእ ፀጋታት ናይ ዓለም ትዘምት ንዓለም ከፋፊልካ ነናሓደዱ ናዋቕኻ ትገዝእ እብል ሕጂ እዚ ሓድሽ ኣውፅኦሞ ዘሎ ሰነዳት እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ካብቲ ኣብ ዝሕል ኩናት ዝነበረ ድሕሪ ዝሕል ኩናት ዘማዕበልዎ ናይ እንኳ ቆፅራዊ ዝበሃል ሕጂ ኮምፒቲሽን ውድድር ዝበሃል ኣይተምሉ ወይ ኮምፒቲሽን ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም ሰባት ኮምፒቲሽን ዝበሃል የለን ዘረባ ሽቁጠሉ ተጋገየሉ ተዘይኮይኑ ዚሮ ሳሚ ናታቶም ኮምፒቲሽን ወዳደረካ ንዓተ ወዳደረን ብለካ ትወዳደር እንድሕር ኮይንካ ግን ሓንኩል የውድቐካ ቅድመካ ምንቲ ዋው ኤግዛክትሊ እዚ ቻይና ዘጋጥማ ዘሎ እዚ ካልእ ዓለም ዘጋጥሞ ዘሎ እዩ so it's really president ኢሳያስ yes ዕድመ ፀጋዩ ንባዕሉ ተመክሮ እንድሕር ይብካ ተነብብ እንድሕር ኮይንካ you can learn a lot of things and I think ናይ president ኢሳያስ interviews ብዙሕ interviews ሰሚዐ ኣለኹ ብዙሕ ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ and I see a lot of education ብዛዕባ ዓለምና ርድኢት ተደሊኻ he's a very good book
ጽቡቕ መጽሓፍ እዩ እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ብዙሕ ዘረባ የድልዮኒ እቲ ዘሎ ኩነታት ቻይና ኣገዳሲት ሃገር እያ ንዓለምና ኣገዳሲት ሃገር እያ ብዛዕባ ቻይና ዘለካ ርዲት ኣተሓሳስባ ክስተኻኸል ክኽእል ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝምድና ስለ ዘለዎም ኣይኮነን they are going to be the most powerful country in the future ሓያል ሃገር ክኾኑ እዮም ብዛኻ ግዴታ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ህርኩት ህዝቢ ኣለዎም ፃዕራም ህዝቢ ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ባህሊ ዘለዎም እዩ ባህሊ ዝኮስኮሰ እዩ 1.4 ቢልዮን ብሓደ መራሒ ይምራሕ ኣሎ ስለዚ ዲስፕሊን ዘለዎ ሃገር እዩ ጀነራል ስፋት ፍሬም ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፃ ዲስፕሊን ልዕሊ ሰብ እዩ ዝገብረካ እንተኾነ ዲስፕሊን ዘለዎ ሕብረተሰብ ንዑ ከተቆናፅበት ትኽእል ጡባ ቆሪፃ ወዲ እየ ትብል ወይ ከዓ ወዲ ከሎ ፀጉራ ኣብቀይሉ ጓል እየ ክብል ነዚ ስለዘየፍቅዱ ዲክታቶራት እዮም ዝበሃሉ ሳቶም ነው ዲስፕሊን ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ እዚ ከዓ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ብባህሎም ከይዶም እዮም ዝነብሩ ቻይና ድማ ንመጀመሪኦም ኣይኮነን ኣብ ስልጣነ ጥርዚ ናይ ስልጣነ ዝመፁ ዘለዉ ካብ ቀደም እውን ኣብ ጥርዚ እዮም ነይሮም ብሰንኪ እከይ ግብሪ ናይ ኤውሮጳውያን እዮም ድሕሪት ተመሊሶም ነይሮም ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝግባኦም ቦታ ይምለሱ ኣለዉ እዮም ዝብልዎም ስለዚ ኣይሆፕ ካብዛ ቪድዮ ገለ ተማሂርና ክንከውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩና ኢሎም ማረስታብ ዝኽወድየ ደሓን ኩኑ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ 80ታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ 80ታት ቁጠባ ክቅየር ምስ ጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልያ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርሳ